Ndunakulu wePumalanga-Kapa uOscar Mabuyane ubuyele godu esikhundleni sakhe njengosihlalo we-ANC ngemva kokuhlula ebekaphalisana naye ubabalo Madikizela. UMabuyane ufumene amavoti ayi-812 ekubeni uMadikizela ufumane amavoti ayi-662. Ukhethwa njengosihlalo nje izinga labantu abangasebenziko esifundeni bamaphesente ayi-47 ekutsho bona sibale siphezulu khulu enarheni le. Omunye umraro omkhulu kunganikelwa izenzelwa zomphakathi. We here to make sure that ANC is moving forward. We've said this, Nazareth was a Damascus moment. ANC must renew, continue with that renewal. Ubabalo Madikizela olobileko uyamukele imphumela yekhetho. Kanti ugandelela lokuthi uzokuphuma emsebenzini kahulumende. Kukunje ungusomkhandlu wezemisebenzi yomphakathi. Comrade Babalo Madikizela obtained 662 votes. Let me then officially declare Comrade Lubabalo Oscar Mabuyane as the chairperson of the province. Mabuyane uqinisekise bona uyamsekela umengameli wehlangano le uCyril Ramaphosa bona aphathe kwehlandla lesibili.